Baba Nkosi Khosi. Ngibingelela isihlalo sobukhosi phambi kwethu ngegama lenkosi enkulu Shembe. Amen. Ngibingelela ihamente eyingcwele ngezinhlaka zayo zonke uNkulunkulu azakhile phambi kwethu ngegama lenkosi enkulu Shembe. Amen. Ngiyacela kuNkulunkulu kodwa senivele senishilo ukuthi makwandise kumphathi wenkonzo. Umguduke walekhaya okuhanjwa ngawo awujiki uhlala njalo uba khona futhi ukhuluma amaqiniso kabongwe uNkulunkulu. Babake abadala bangaphezulu kwami bayebasho njalo bathi bayasaba baqhaqhezele. Ake ngisho umthandaze kade nguthandaze ebusuku ngesikhathi lina bengithi ibambe ngakho impela aline khona sosonke emadokodweni ngeshulele ukuzala kodwa uNkulunkulu wangichayisa wathi angize ngoba uyangithuma ngithunywe ke bantwana bakaNkulunkulu. Uma uthunywa endaweni enje enabantu abanjengani kanje uNkulunkulu akasolwa ke ngoba akabheki ukuthi umuntu amthuma unjani noma mhlambe uyigagu kanjani ekukhulumeni noma ekuhlabeleleni noma khona uzokwazi ukwenza lo msebenzi akakubheki lokho. Lamasonto nje amabili edlule la kule nkolo esikuyona noma kule nkonzo esikuyona uma ngabe ugula bekuthi uhambe uyosebenza eNtanda uzofike usinde khona. Mawucela umntwana ukuthi uhambe eNtanda usinde khona. Kwakukhona umama osewazi waqanjwa igama okuthiwa uYonke. Indlu yakhe lapha eduze kukaBhekuzulu ekuphakameni. Uze abe uYonke nje ngoba ethi yonke inkosikazi kusasa eNtanda to amen. Waseqambeka lelo gama. Nami ngokunjalo uNkulunkulu befela angibothe njani ngoba kuleso ledlule ibhasi angiba ngisakwazi ukubona lona seThekwini ngendlela engangisesengigula ngayo. Kwasha ledepo lathathwa umunye umshayeli ngisanda ukuqala nje ukusebenza kulezi insuku. Kodwa uNkulunkulu uyibophela khona injalo izacile. Akabonga uNkulunkulu. Futhi bese ngiyethemba ukuthi ngizosindiswa namhlanje akabonga Shembe. Lento yosuke uyithunyiwe awuyitshelo ukuthi uzofika uthini vethi uhambe lapha. Nesikhathi futhi uNkulunkulu akuthume ngaso ngoba izikhathi ziningi uma sihlehla siya emuva kanti wendlela ilanga inyanga yezulu namhlanje uthinge lenkosazana. Zonke izinto ezazenzeka kulezi ziqu azivamisi ukufana. Namhlanje njengoba ngithi obaba abadala baye baqhaqhazele bathi bayisaba nje. Kufanele besabe ngoba usuke ungatshelwanga ngoba umuntu uma emi kanje phambi kwenu uthi uShembe usinikeze izinsuku eziyisithupha wathi ngosuku lwesikhombisa usukuthi size kuyena sizovuma izono sizoqangathwa sibandla elinenhlanhla enjalo ube nesithembu ukuthi noma ngona nje ukuthi lezi isabatha ngizohamba ngiyoguqa ngivume ngicela intethelo kuNkulunkulu sibandla elinjalo akabonga uShembe. Amen. Engisho ukuthi ke namhlanje ngizocela ukuthi ngincike kakhulu uNkulunkulu angipho ukuthi ngincike kakhulu ngoba vele kuse isikhumbuzo inyanga yesikhumbuzo yonke le angisize uNkulunkulu ingilosi ezoba khona kumina njengoba ngishilo ukuthi uShembe sifana njengeyimoto eyisuke ilimele ukuthi namhlanje osuke emphambi kwenu usuke ephethe isando uyacangatha uyaqondisa uyashisela kodwa ke uzothi uyashisela kanti umuntu akafuni makashisela mhlambe ufuna kuyapenda kuzophambana into njengaleyo. Ngisho ukuthi ke ngiyacela uNkulunkulu konke lokho akwenze kube kahle ngoba umuntu memphambi kwenu usuke ephethe izinto eziningi kodwa angazitshelwanga akabonga uShembe. Ngizohlabela ivesi elilodwa ukuhlabela ke ngiyithanda nje ivesi elilodwa ukuze mhlambe sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu. Izanini nina zizwe lo
Inkosi ingosise. Inkosi mayithanda ngizole ngiqhubha njalo kulesihlabelelo. Ngithi ngingakakusho engikuthunyiwe angiqale muhle umuntu ocelayo uma ephiwa abese eyabonga. Amen. Ngiphamisa ukubonga kakhulu enkosini yamaNazaretha uthingo lenkosazana. Ngangiguqe khona kanje la njengoba ngisho ukuthi mawuguqe la ke kwenza izinto eziningi kwakheka into eziningi ngabe sengithinta udaba lika baba umfundisi uMlangeni okwathembeni kwalokho ngalandelwa uzalo lakhe oluthi thina sithi khokho kuyena kodwa simbonanga kodwa siyazizwa izinto azenza sifuna ukuyilungisa ngalokho lokuxhumana bamnhlakazi kanjalo sancenga noma babe bahlehla laba bafana ngithi ukuthi o6 khuluma leyo nto bahlehla basinyamalalela sababona labafana hawu kanti umfundisi unezibhadini ungathi sifuna ukwenza into nje babuye banyamalale nama cellphone number abo agcina engasasebenzi kodwa ngalesi sikhumbuzo senyanga izulu ngibone sengena imoto hawu ngabe ngiyaphupha uyena into lemfana wathi mvangeli angisakhulumi lutho umfundisi ufike esevutha bhe ethi kade alindele uthi nenkomisi khona ngithengile konke ndembuze kukhona ngokusheshsha ngamlethe khona la ekhaya bamhlanganazi ngawo September wase usiyezwa umcimbi wakhe kubaba uMlangeni wabe esiyathethelela yaqhutshwa kumengena khona ekhaya kabonga uNkulunkulu. Ngithi ke angubonge lokho ngoba kukhona abantu abaze bangaba nayo inhlanhla enjalo mhlawumbe ukuhlala isikhathi eside umuntu uma eboshiwe ngale uboshwe isikhathi esibalwa ngeminyaka ebalwa ngeyinkulungwane. Sengizoqala mhlawumbe engikuthunyiwe uNkulunkulu ngoba lokho bekuyinto bengivele nginawo ngiyiphethe nje ngizoyibonga uNkulunkulu kodwa ngazama ngabonga kubaba ngabonga nje ngingedwa ngeke ngangibonga ngakho ngikhombisa ukuthi ngibongile kakhulu ngoba basebenyamathisile mina labantu bakaMlangeni undlelande yena akabula ali sengumuntu kaShukela ngicela nibe nesithombe esinjalo sengiphathwa uShukela iyafeyinto mhlawumbe bidlule kanjalo ngasakwazi ukuyikhuluma ngiyacela uNkulunkulu njengoba ngithunyiwe nje ngiqale ngokuhle okwenzekile ngikubonga phambi kaNkulunkulu sonke sibonga phambi kaNkulunkulu ngoba vele inkosi ehleli phambi kwethu ithi hlalani phansi nibonisane ngomoya wokukholwa bese niyathethelela nani. Amen. Sithetheleke umuntu weminyaka okade ubalwa ngeyinkulungwane ahamba emhlabeni. uMosi wathunywa yizwi elalilapha sihlahleni sasivutha. Thina namhlanje sinoNkulunkulu esimbona ngamehlo akhulume ngomlomo wakhe kuthina senze njengoba eshilo. Amen. Kodwa uMosi waba nokungabaza okukhulu ngoba wayesaba ukubuyela lapha ayithunywa khona ngezehlo noma ngezenzo asha ezenzile nabantu ayihlangene nabo khona. Wagcina ewumuntu ocishe ebulawa khona wasiyabaleka. uNkulunkulu wathi phinda khona. Lo uNkulunkulu okhona namhlanje lapha kwethu njengoba ngiguqele engithomile nje naye futhi uthi iyakhona. Yikho-ke nami ngithanda ukuthi ngizicalele kuyena uNkulunkulu ukuthi akangiphe okuhle. Ngizoqala ngikhulume ngemisebenzi kaBaba ilanga njengamanje mhlawumbe nobe mithathu kanje engizoyibeka phakathi kwethu ngaphambi ngikhulume ngayo. Ngizobeka kanje njengoba ngikhulume ngobaba umfundisi uMlangeni. Kwakukhona indoda emzini waseKuphakameni.
ile ndoda le uShembe wayithanda kakhulu ilanga yayihlala nje isekhwapheni lakhe kakhulu ngendlela ayeyithanda ngayo le ndoda yeza masibheka njengoba ngikhulele khona ngizale khona ngakhula khona ngabona konke le ndoda inyawo zawo zayigxamalazile ngoba yayigxamalazile kwezenkolo yayigxamalazile kwezamabhizinisi amabhizinisi kayikhona ingxenye yawo enye kwakuyakaShembe nje ngqo enye ingxenye yawo kwenkolo njengoba sibona indonga zimile lapha ephameni zayitolo nje kwakuyingxenye yenkolo leya isebenzile kakhulu kuleya ndawo le ndoda le uShembe wayithanda kakhulu kodwa yayinesizathi nesiqambe igama le ndoda ngoba yayingafuni le ndoda uhambe uye ngale kuShembe ufike ukhulume ungadlulanga kuyona yayifuna ukwazi konke ukuthi uyokwenzani kuShembe uyothini kuShembe kanjalo nje kohamba le ndoda kwathi yayisiphahliwa ngelila ngathi thina nje ukukhanya lokhu makukhanya siyakuhlikiza ngenyawo izilingise ngenyawo ihlikize phansi ngeyithende ithi ukukhanya mase funa ukukhanya nje siyakuhlikiza thina nempela ke ngeze ngakusho okuningi okwakwenzeka khona lapho kodwa kwakwenzeka khona ngempela ihlikize ngempela leyo ndoda ikuhlikize konke lokho engisho ukuthi ke ngesikhathi kungena ukukhonzela ubaba umlangeni lathi uthi ngile nkosazana ngiyayibonga lento ngoba vele cishe basihleze ihlalweni zabantu abebengezanga okuhle ngakho manje uma nibalungisi laba bantu usho ukuthi ngempela kuzoba kuhle sathi amen na asibheke futhi sihleke manje size la umhlikizi konje la kumhlikizi khona ke sibuka kanjani khona ngiyacela uNkulunkulu angazi usangipha kakhulu ukujula ezintweni ngingijule nje kakhulu ukuhlikiza manje ukhanya konje ngabe ukhanya sibone kanjani ngokhanya umbuze ngushiya kuwena lawo sibona kanjani ngomuntu ohlikiza okhanya leyo nto engayithandi intenhle kanga ukuthi kuhamba yayisiyagano le ndoda yayisiyaphuma yasimshiya inkosazwayo umdala ehamba ohlala nomunye kwenye indawo yazala abantwana yenza yonke into khona yamlahla kuhamba njengoba silama Nazareth sisendleleni siya ezulwini njengoba sila abonkulunkulu siya ezulwini kodwa sikhona ngisho nesimamo siyakhona sisezulwini lokho kushisa nesimamo ngoba sithi isabelo namhlanje mina ngithelile ngashiya izwe lakithi ngeke ngiphinde emuva ngoba sekuseduze kuphambili kodwa sisho sikhona kuphambili sithi sekuseduze kuphambili indaba sekuseduze asisho ukuthi sikhona ukude ekuphakamiseni ngabonga uNkulunkulu inkosi mayithanda ngizofika kuleyo ndaba ikhombisa ukuthi kude kangakanani ekuphakamiseni nokuthi yilo sazalo siyahamba nje thina siyakhohlwa thina sibone ngoba sibuye kusemsebenzini sibuye siyolala senze yonke cha siyahamba sezulwini ngabonga Shembe le ndoda ke lafika losuku ke olungaliye lokuhamba emhlabeni kwasekukhulula konje khona indle enkulu leyo eyashiwa lapho kwasekuphila isigijimi bacela ukuthi abafike ngabendle enkulu wayithola ingane yodwa nje lapho kuleyo ndle enkulu ayishiya kanjalo ingane isakhula ayishiya kanjalo yaze ayikhulisa ingane nini ayikhulisa ingane yaze yandala yaze umuntu kahle nayo yama kahle kwawumuzi osumuhle ngaleyo ngane bathumela khona ke wathi umama inhliziyo yakhulu wathi hamba wena ngoba baba wakho uyakuzala ngeke ngiye mina sahlana vele amazini esemadala hamba wena ngoba baba wakho angikho lapho kodwa ngizama ukuthi uNkulunkulu akasisize asibone ukuthi siya ezulwini kodwa kunemigodi eminingi phambi kwethu nameva konke nezigodo ekufuna masizeqe ezinyazeqe isicina siphosekile siphoseka kuzona ezihluleke nakudlula imayifika le inkosazana isiyagana nayo sinengane mayifika lapha emngcwabeni kababuwayo lwakhiwe uhlelo kodwa indle enkulu ayibhaliwe ayifakwanga ukuthi bamncoma ubaba bamncoma wayenje ayivele nje bangisho umuntu oyashakulu bamncoma ukwala sekhiwe inhlabathi nje sekuzophosa hawu nami ngiyacela phela kwanku ubaba wami nami lo siyaxolisa inkosazana abashafile ngamboni
ayibeke lodwa nje noma amabili nempela wabeka kanjalo wathi okokuqala ngiyadabuka kakhulu ngiyanidabukela lonke indlela ngoba nginibona niyakhala mina kade ngakhala zami inyembezi zaphela ngoba bangibona ihamba lapha kude uthi ke ngiyanidabukele ucaqala phansi isililo sabakhona uthi kwadlula wathi ke nakho esengikukhuluma manje kuwena baba yize ungaseze ungiphendule ngithi kuwena baba uma ngabe uxabene nomapho mina ngangena ngaphi lapho ngithi kuwena baba uma likhona izulu fike uma ngaphandle ungangeni usilinde sisifike noma ushudu wasilahlelana uma umndeni ukhona futhi yima ungangeni usilinde size sifike cha usichazele umndeni wasilahlelana uthi angizange ngiphosa kwaleyo inhlabathi ephosayo ngingasiwe ngahamba umuzi lo njengoba silapha ebuhleni nje njengoba ushembe ilanga limthanda ngale ndlela kwathi uma ngabe ilanga selihamba seliyogqoka isiqu senyanga yezulu waphinde wagoqa weza phambi kwenyanga yezulu yanyanga yezulu ngesathi basondeli ungasondeli uyayivele yazi njani ungasondeli nokuthi sibe la nje owabe uyena wafaka lowo moya nje sigcine sesinje kanje ngoba izithelo ayayithola ngaleso sikhathi ngendlela ayithola ngazo wena sinako uyithola akaphindanga wayithola uJesu ngelinye ilanga uthi konke okufikayo bazobika kuyena bazobika izinto ezifika kuyena nezimbi ukuthi hayi kuyekeni kufike phela kufanele kufike kodwa kuzawudlula khona njengoba kufika nje kuzohlola ngeke kuhlale kunjalo lapha emzini wasephakameni ngelinye ilanga kwafika abantu bakamaphumulo babephuma lapha ngaseginye indlovu kodwa bengewona eManazaretha ngokukholwa noma ngokukhonza bafika begula kakhulu kumzi nje ogula osubaleka lapha newokuhlala ngaseginye indlovu ingane zakhona zibona imikhovu nje ilanga libalele zikhale zibona imikhovu bazama yonke indawo zonke inyanga bazama wagcina beshilekile basisebeze kuphakameni bafike kuphakameni lapha banikeza idokodo laliphambi nje lalithi idokodo banika idokodo baphiwa nokudla baletha ukudla kwenziwa yonke into lo umfana shishileza ngezinqa akwazi ukuhamba ahambe kodwa wayehamba wathi lezo zinto ezenziwa zamntaphi ngabe saphinda hamba igama lakhe kumthokozisi abaningi bamazi sikhulena sigcine sifunda naye la eyintuthwaneni kuleso sikole esilapho wafika ke lo mndeni wahlala lapha kuphakameni uma ufika kuphakameni kongenziwa nje bakwenziwa manje sithwala uba umuntu nje mhlambe noma ngeyitshali simphethe singisaphambi wayehlala umuntu ekuphakameni nje hlale abashumayeli basonge ingubo zokuthandaza bangena emadokodo befuna abantu abathandazayo abagula bangapha abantu abagula bafike bakuthandazele nalo mndeni wathandaza isikhathi eside nje ukhona lapho kwathi ngelinye ilanga hlelo ngale emva kwedlesonto waqhamuka lo mama ebelethe lo mfana indoda esindala belethe lemhlaba wafika wahlala lapha kude wangasondela nje la kunikelwa khona hlala lapha kude kanti yambona ilanga namalanga laseliqhweba inkosazana wathambuza lo mama ukuthi leya ndoda endala ngako uyibelethile lemhlaba yasihamba inkosazana yakho wasebuya cha uthi baba akahambi kodwa wayehamba kodwa akasahambi wathambuka iswazi lapho lithila yahamba inkosazana kwiswazi libeka la phambi kwelanga namalanga wayephethe ngesandla abantu baqhubeka banikela uphethe suka lacu vula sukuma kanjalo qonda khona lapha yana wafika mama uthini lo ahambe lo wathi ahamba kodwa nomfana inkomo zami lisoba hlaleni phansi wavula abakazi umfana wathi ngisukuma wathula wathi isukuma walifaka uswazi walifaka abantu bathathu sukuma ngejubana abonga uNkulunkulu ngesikhathi esukuma egijima uzonqamula umgwaqo phela omkhulu owayehlala ngalanga sedladla indoda udlule itolo ngala kule mizi ngala ngezansi kudinga makajaha phela ukuze abothi unqamula kanjani ukuba kongemhlanje sazi yonke imoto ziningi kanje kodwa ayisencane imoto lesisikhathi wagijima uthe afika khona wawa laba bangemuva hawu ucabanga uswazi usuma futhi ngejubana wanqamula umgwaqo wayewela la khona indlu manje yenkosi wawela lapho bafika futhi lapho wasukuma kuthiwa ngene endlini kwabo wahamba kusona lolanga akabonge uNkulunkulu
lo mfana sifunde naye la eMzinyathi la sihlala khona eNtuthwaneni lapha sifunda kuleso sikole sinayo imisebenzi leyo yelanga lamalanga. Amen. Izizwe zonke zimenyi wezonke ukufunda la isihlabelelo ngizocela ukufunda umthandazo wesabatha lapha ku number 37. Uma wena ndoda ungayifundisanga kahle indodana yakho ukuhlonipha wena mzalwane nina wayo igazi lesono sokuyisa kwayo abazali bayo lobizwa phezu kwakho kwakhona indoda le ndoda isebenza eGoli. Le ndoda isibongo sayo yakwaZulu yayihlala uma udlula eGingindlovu ngithi eMthunzini eyihlala lapho leyo ndoda kodwa yayingekho phansi kohlelo lwenkonzo leyaManazaretha. Yasebenza eGoli emgodini le ndoda yasebenza khona ngikhathi la abelungu babekhonza ukuhambela abantu kwakuthiwa ithunywa zenkolo beshumela ivangeli lelo elafika phakathi kwethu. Mashuba yasemgodini kuyazaphenduka le ndoda yazi yagcotshwa umfundisi le ndoda yazi yathatha impesheni le ndoda isihamba uhlala ekhaya. Masihleze ekhaya le ndoda ineyingane lizele sethi umfana wababa mina sengikhulile ngisafunda ukufunda esikoleni sengimdala manje sengifuna ukuhamba ngiyosebenza eGoli. Awufuna eGoli usafuna khona esikole cha akulungile ududele nabanye bafana nempela kohanja kwasikiwe eGoli ke sekuyosetshenzwa eGoli. Mase kusetshenzwe eGoli akusebenzeki umsebenzi abawutholi kahle futhi izinga labo baseyizingana abadala ngaleyo ndlela ukuthi bangaya emgodini bona basebancane kakhulu. Uma basebenza lapho basebethola bengakasebenzi besafuna umsebenzi basebetholwa abanye obhuti abadala laba abagebenga yonke. Babafika ebugebengini bafunda ubugebengu mase befunda ubugebengu lo mfana yamfundiswa seba nesibhamu yena laba abangani bakhe hayi abanesibhamu. Base khona uMlungu njalo uholela izisebenzi eplazini elithize njalo ngolesithathu asambe siyona le ndleleni sokinga ugodo sibe emgaqweni bese siyemvimba simphuthe imali nempela bathasinqumo esinjalo bahamba baya lapho mabefika lapho nempela bakubeka ugodo base becasha ngapha nangapha komgwaqo waqhamuka lo Mlungu lo ugodo libekwe yini la ngesikhathi ethi yehlisa ugodo base bemkhomba ngesibhamu wathi ukhiphe sakhe uMlungu isibhamu dubula kuqala wase yafa uMlungu khona bathatha imali base beyabaleka. Kohamba ngizonqamule eduze kwesikhathi sisho kuhamba ke bagcina beboshiwe labo bafana baboshwa bonke funa amakhaya kubo abazali zonke izinto baveza zonke izinto zakhona zaziwa kwase bafisa isikhathi secala ke uyisisi yathunyelelwa ke ekhaya ke khupho kanjalo nabaye bakhushulwa kanjalo wena mfana okade uphethe isibhamu baba kuyena edeka kakhulu impela ngoba wena okule uyena wadubula lo mfana ngamfundisa udubula uMlungu. Into yokuqala eyenzeka ngesikhathi ngidlalwela ngalecala na uyise umfana hawu sebebingelana nombishop lo Mlungu owamgcoba ukuthi abe umfundisi sebehlangana enkantolo babingelana uzofunani la uthi lo Mlungu angazi nami kuthiwa ngifike la kodwa indodana yami iyabulawa abantu wena uzofuna ukuthi hey nami kuthiwa ngize la enkantolo ngazi kanjani kanti indodana yalo mbishop iyabulawa indodana yalo mfundisi owagcotshwe lo bishop abakwazi konke lokho kodwa mase ngingena ngaphansi enkantolo sekuhleliwe emabhentshini manje emabhentshini silangeni icala lathetha icala bagwetshwa labanye bafana sekuthiwa wena kuzolenga wena ngoba wena wona wabulala ngakho isicela into ngasicele manje cela konke ungashilutho wathi umfana ngicela noma yini kodwa hayecela noma yini osephenduke sebuka lapha eyibo omboni baba kugqoke ingubo zokufundisa khona pha. Wasethi ngaze inkantolo izongivumela yini ukuthi isicelo sami kwathatha noma yini wena phela uyalibuka ligcina manje.
wathi angazi inkantolo ingangivumela ukuthi ithume liphoyisa eminyango liyokho uswazi linike le yandoda egqoke ingubo zokufundisa ingishaya ngoba le yandoda yayingangishayi le yandoda mhlawumbe ngoba le ndoda yayingishaya nje ngaba ngikho la ijaji lehlisa izibuko alihlangana amehlo umfundisi wawo umfundisi emabhentshini kinqi phansi uma umfundisi emabhentshini kwagijiswa isizo lokuqala udokotela kanjalo wagcina umfundisi efa khona enkantolo seyithethiwe icala wonke sithethiwe yabo lathi ijaji mfana njengamanje amkhumuleza ngokweqhoko eliyandoda uzigqoke uzale izingane uzishaye abo uNkulunkulu ngifakazela le ncwadi le ebhalwe uShembe la ukuthi konje sizokwenza njani uma ngabe kunje mhlambe inkulumo ethi mhlambe yona engiyithunyiwe leyo ngoba uma sibheka emuva mhlambe silanje izingane iningi lezingane zethu azikhona mhlambe ezimbili babili bathatha abanengane mhlambe ezikhona la konke lokho yisecting masicele phambi kaNkulunkulu sicele phambi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akasisize asisize ngazo izingane zethu ukuthi mhlambe ke luwasifikele lusuku olunje olunjengalo mfundisi ngithe ekuphameni kukude kakhulu akukhona la eduze uJesu wayekhonzile ukushumayela ngemfanekiso sasisiza ingane esikoleni mhlawumbe uthisha uma ngabe esitshela ethi kwanomhlonyeli owayephethe imbewu eyimbewu yamela ugwaduleni ayangamila eyimbewu yamela emeveni yakhula nokhula eyimbewu yamela endaweni evundile yathela izithelo ezinhle sasisibone ngempela sisibone insimi uyibone ngamehlo engqondo awu la insimi enhle nase nje enje ekugcineni wawuthola ukuthi akunjalo uShembe usehlonyelile kakhulu uhlonyelile uShembe thithi singasibheke manje asibheke ukuthi konje ngabe similaphi noma sekufika iyonze ezulu zasicosha yini zasidla lapha le mbewu esogwadleni yacoshwa izinyoni ayizange zimile aze athi omunye eya kuJesu ukhula nani uyakhula nezitshalo athi ayayeka shiya kanjalo ngoba uzosukusithule nokulungile ngisho ukuthi ke ileyo nto kufuna manje siyibheke kakhulu thina esibe isizulu esikhona njengamanje sibheke izinto ezinjalo ukuthi zihamba kanjani sizihambisa kanjani nelanga lalikhonzile ukuthi lishumayele ngezinto eziba imfanekiso noma mhlambe njengoba kade ngisho njena kanjena kukhona indaba ayikhonzile ukuyishumayela zimbili kodwa ngizosho eyodwa phakathi kwayo ikhona eyayikhonza kakhulu yamaSulumane eSulumane elanomona leSulumane leli inkosi ethize yesinikeza izikhonkwane phatha nazi izikhonkwane eziningi uzokhetha zonke indawo oyifunayo zonke kodwa wena uzogijima ngenyawo lo ozohamba bekhonkwane ugibela ihashi yena hambe faka ikhonkwane libona imfunda enhle jikele ngala layifuna libone nalichibe kanjalo zonke indawo ezinonile la ikhethe kanjalo kodwa ekugcineni wathi mayifika la eqale khona waphansi waseyafa ilanga lalikhonzile ukushumayela ngaleyo kushumayela enjalo leSulumane lalinjalo khona futhi ayikhonza ukushumayela ngayo le umakoti
hamba ese emzini la egane khona uyasho ukuthi ke kulela lizwe ngoba amazwe nje bekhona nje inqubo yakhona ifana abayenza ngokunye uthi ke lela lizwe uma umakoti ehamba akahambi nawo ke labantu labo hamba yedwa kodwa basemzini bayatshela ukuthi umakoti yeze ngelanga elithize nabo bame esangweni bamlinda umakoti nabangala futhi la ephuma khona bama khona esangweni hamba kahle mntanami neyihlobo konke avalelisa umakoti abese thatha indlela yakhe yokuhamba uthi ke uyisika lo makoti bese emnike iduku elimhlophe mina elephamisa isandla njalo indawo yakhona kuthola iqondile njengayingala kohlihluko kwazi ukubona kude lapha umuntu azabe emncane azaphelele emehlweni akho nempela wahamba ke bonke nomakhelwane uvalelisa hambe kahle wathi isihamba kahle mntanami uqonde emzini ungaphambuka endleleni uye ungena emzini ngiyezwa hamba uqonde ungena emzini phambuka endleleni nempela wahamba gcina bengasakwazi ukumbona naye engasakwazi ukubona ekhaya uthi wahamba lo makoti wase eqhamukela indawo linehlathi azodabula kulona engafika ehlathini nje ungena kulona wezwa ingane ikhala khona la ehlathini awusekho umuzi lapha kwathi hawu kokhala ingane la khona umama othezayo mhlambe kanjalo nje awukodwa ehlali kanje wasondela iyakhala ingane wasondela waseyama waqalaza walalela kukho nokhuni oluphukayo mhlambe la ayakho umuntu phela othi yakhala ingane uthi ubaba ngihambe ngiqonde ngingaphambuki cha ngizophambuka ngibuke bese ngibe ngihamba endleleni yami impela wathi mayiphambuka nje ingane enhle kanjena ilele esidindini ilele ibheke phezulu isibhaxa sengane enhle yena ngibona ingane bahlangana amehlo siyahleka ingane uma ihleka lengane akazokwenza njani athi uthe baba ngihambe ngiqonde athi uthe hamba ikhaya ingane athi abuyela ihleka ingane abese cha ngizoyithatha ngibeke lemhlane ngihambe nayo nempela wayithatha ingane wayibeka emhlane undlelande yena akabula sinombuzo kodwa njalo noma sisho kahle sona egcineni sithi konje noma kodwa siyoyina ezulwini naso ezulwini na yaqhubeka ke lo makoti nalengane thohamba ibanga elifushane kakhulu yaqala ukusinda lengane sinda lengane manje wathi yaqhubeka yangokusinda lengane egcineni wezwa into ehuduleka phansi wathi ake ngiphenduke ke ngibheke lengane wathi yaphenduka washayisa kuyona isikhulile ngenhla yakhulana ngezansi lengane asakwazi ukwenza lutho isidingo wathi nehamba ugcina ngokuwa phansi uma ewaphansi uma iphenduka akuyona ingane sekuyisilwane savele samudla isilwane waphela khona lapha abangesafiki emzini lithi ke ngalamalanga ke siyesime lapha kabheka bezayo sesiphositshe hamba kahle emvangeli khonzile phambili hamba kahle mshumayeli noma mfundisi noma ngudle hamba kahle
nabasezulwini bakilindile abahlangabezi bakho nami bangilile abahlangabezi bami konje sizofika yini khona na asizophela endleleni kanjena na singasafika ngakhona kukude ekuphambili ngalokho ngoba asazi ngempela ukuthi siyokwazi ukufika ekuphakameni angazi mhlambe lapha komama abadala noma abakhokheli la ekuphakameni ngikhule ingane yenkosazana sakhula ingadlaliswa ngodoli kuze kube manje angazi ngoba kodwa ngibona kweminye imizi ingane ezincane zamakhosazana iNazaretha ingane ayudlali udoli ngoba imizwa ayifani yowesilisa nowesifazane ayifani abesifazana abafani nathi babeka iplate la ingane ingcole khona la basula badla khona la vele baphiwe kanjalo imizwa yabo iyabavumela ukuthi sivele sibhekele singabe safuna nokubona lutho manje lithilanga ingane yenkosazana uma idlala ngalodoli isebenzisa imizwa yayo yangempela lapha ezaleni la bedlala khona mhla bashaya ingane ngoswazi leyo doli ukhala udoli bese badabuka konke kuphela la ukuthi yikho kuhamba kwesikhathi umuntu mayeseganile ngabathola abantwana kwesikhathi uma esekhulile azala abantwana benolaka abe umama nolaka esihlukumeza ingane ngayithandi ngoba imizwa yakhe yonke wayigadela ezaleni edlala udoli imiyalo leyo ilanga elalisitshela yona elalishumayela leyo uma ngabe lakha isizwe njengoba sakhiwe sisizwe kanjena amathalenta neziphiwo ngiseJudiya ubaba ongizala ulanga weya nje bayisebenza phansi kweyitolo kanje sasisilandele kuma nemhlangano dayiso ngisho ushembe uNkulunkulu maNazaretha ngisho lokho ngoba kwenzeka kimi ngangazange ngihambe ngiyobika ngangihleli nje kulesi sitolo ngihleli kusona thengela kusona kwase kukhama unkosazana evela khona ngaphakathi wafuthi ubani umfana zelolanga la ngasithi mina wathi was yakubiza inkosi ngaphakathi ubaba ongizala uhambile kushiye mina uzo order la eThekwini othi impahla sikuyashoda lapha sidayisa khona ngayilandela inkosazana sifike lapha ibisithi hayi kuqala inguqu sephambi komnyango ibisingena endlini ya endlini bese kuphuma isihlalo ngishawuva kuphuma isihlalo sahlala lapha laphumela ngalamalanga lahlala lapha ngiyayiphinda le ndaba ngangakhuluma ngayo lahlala lapha laseselingibuka lasi inkosazaneni hamba izomfundisa umngoma wahamba ngempela umfundisi inkosazana gijima yabuya nomfundisi wasihlala la mfundisi phakathi kwethu wasethi umfundisi angibuzele kulo mfana ukuthi yini manje le embi ayenzayo aseyenza manje awuvele ngengezwela nje wathi esho vele singizwile kodwa ngathi ngizothini ngaphala ngacisha ngathi ufuna ngithini kwaphinde futhi ithi inkosi kwase kuvele kuyifikela kona
ngathi baba kukhona abangani esenginabo sengibhema nogwayi manje wathi bona yonke into oyenzayo ngiyizwa qala iyangilimaza wathi ngiyizwa mina qala yonke into oyenzayo lokho kwase kuhlehla sekungisa kule ndaba futhi engengithanda ukuyiphinda sisa amashangena sijaha amakati egumbini ngishayisa kuyena ubaba sijaha amakati ngathi mangishayisa kuyena kwajika wawudonga ngashayisa udonga lasimende ngaba phansi ngabona inkanyezi kwamnyama emehlweni kwayonke into isikhathi eside ngileso sihlwathi esinjalo ngase ngizwe izwi lithi hey vuka wena ngase ngiyabheka uma ngibheka walula isandla kanje ukuthi angibambelele kuyena angisukumise ngoba vele ngumuntu ofile manje mina ngathi manje ngilula isandla ngesikhathi ehlehlisa isandla sakhe nami ngakwazi ukusukuma ngaze ngihamba ngaqonda ngingane ngazi ukuthi phela ngama ngaqonda wasesondela ngibona nje enhlanzini zamehlo wayesiyamoyizela wasethi wabaswaphu bheka ukugijima yaphi qhubeka sekumsebenzi wakho jaha makati ngase ngiqhubeka nalowo makati ngase ngiphila kanjalo angizange ubuhlungu le ndaba ukuthi ngizange ngixoxe ngishasijaka la makati wayenza ngiyikhohle ngaze ngikhumbula sengimdala kwakhona indoda mhlawumbe siyogcina kwakhona indoda eyayithinywa uNkulunkulu kwesinye isizwe eyithumele iBhayibheli kodwa ethi alifundwe leli iBhayibheli ukuze abantu bazi kwasike bakhona imibuso ke ikhona kulela lizwe ngoba ngisekhuluma ngelinye izwe manje bakhona imibuso ke kanjalo engakufuni lokho efuna ukuphuca neBhayibheli leli kangukuthi le ndoda kwathi isendlini sebephela abantu bonke lapho wasithi sicime zisithandaze ngesikhathi becimeza waphuma ngefastela kwabaleka ngoba uNkulunkulu wathi uma nje ungaqhubeki nokufunda la zokubelekisa emhlanje phose emfuleni ongena emkhawulo enye futhi kwakhona abadobi ababedoba njalo olwandle badoba njalo kodwa kwathi ngelinye ilanga singeshisa kodwa ngelinye ilanga labadobi bedoba kwasuke sewisho olwandle phephuka nesikebe sabo kwenze njalo basabathe kanjani kwakuba impela nje bafuna umuka ke phephuka base bezwizwe limemeza lapha phansi kumkhumbulo endawo lapha phansi kwamemeza indoda lapha hey mina mhlambe ngenza lento kube nje ubani wena wasekhuphuka lapha ubani cha msale kunaka lokho mthetheni ngiphose ngaphandle ningijikele ngaphandle laba badobi abacabanga ukuthi kukhona ilwane lezolimaza lo muntu shaka bazomdla konke bathi uma thina sihlale kahle kulungile bamthatha umjikela ngaphandle yena wayenhlanhla ngoba wayethinya uNkulunkulu wasekhamisisa inhlanzi ngaleso sikhathi yayisigwinya yamsa la ayithinge khona lapha kulomndeni wakalanga ngike ngakhuluma la ngobaba umfundisi uMngomezulu ngelinye ilanga ngiyathenda inkonzo nganginikwe khona ekhaya wasefika ngesibonakalo sithi hey wena mvangeli nenziwa yini uma ngabe nikezwe inkonzo ningakhuluma izinto ezinhle engathi wathi yabona sihleli khona sihlale silalele nithini ngoba manikhuluma kahle ngathi ngabe izinto sasizenze ezinhle nathi sisithola iziqu zokuthandwa uNkulunkulu manje wayishelani ngikhuluma ke leyo ndaba niyayazi ngeke ngisayikhuluma sengizokhulumenye kodwa manje leyo ndaba ke engayishiya mina engangikhonjiso engathi mangikhuluma ngayigcina lapha kumshumela uncwane ngangabe ngisayisho ukuthi ubaba uMngomezulu wangithatha wangiletha la kwaze kwakhishwa ngisho nesithongwane engabe kubushumayele ngakusasa angiba ngisakusho lokho kodwa ngihambe ngisho emathempeleni wonke ngwacorrected lo phutha ngoba anokhuluma phela ngathi nani ningayicindezeli izinto esasizisho ngisho ukuthi ke ilanga lamalanga kulomuzi engizalwa kuwona wakalanga niyazi ngaba ngedwa ke kanjalo zange bekhona umunye umuntu umama wathi kanolanga ukuze athole abafowabo lo mfana kwafuthwa gani methi nangisengane mina mfuka wasegana ubaba 1960 intombazana sajabula wathi uyajabula mama wathi ubaba ulanga hayi musujabule wena mashaka kusiyona yakho lengane ekamangubani uthi angigani iyeze yakho
nempela 61 akudlula inyanga uyafika intombazana wathi nanso-ke yakho mashaka 62 uyafika intombazana hayibo wathi baba usasele yedwa lo muntu niyayibona indaba bapha abafana bakho 64 fika intombazana futhi hawu hayi nayimbuzi sithatha imbuzi besifile lapho sihlaba ngomshaza nayimbuzi thatha imbuzi sehle sihambe socela ingane zabafana phambili sahamba sekuphambili fike endlini uba usendlini esonto izulu libi liyakhiza siyangena nembuzi hayi kahle la ngayingena imbuzi manini lapho sukuma shiya abantu ababe ebanikelisa kwaza kuthina fika uma kanje emnyango wathi yala ngiyakhuluma baba ngiyakhuluma khuluma phela wathi baba nasi le imbuzi engiphethe nangu lo mfana lo ngagana babafuna abafo manje umama nje amantombazane kodwa bawu4 amantombazane phinde kubaba wabhekana isikhathi eside ebhekele ngambuka mina ufifiyele uyasinga nje umuntu obuka into ekude bese wathi hayi la sengibabonile abafana bayesa thatha imbuzi mfana isekalindeni akho vaseline akho manzi akho lutho uthe nje bayeza abafana umfana wafika lapho wahamba emhlabeni ufike ngabo 66 wahamba emhlabeni kwase kuba khona umfana bakhona nefu ngo68 wafika umfana kwase kuqhubeka njalo sikuba khona sekuba kuhle konke nje kanjalo ngisho ukuthi ke njengoba ngikhulume ngale ndoda eyacimezani phuma ngewindi yayibalekela ukusola uNkulunkulu ukuthi awusho ngani awuyezanto engithe yenze ngisho ukuthi ke bantwana baNkulunkulu bengishilo ngathi ngizoncike kakhulu esikhumbuzweni njengoba ngithinta indaba zelanga kakhulu azizodwa nje ilokho ke engithi ke sengigcinile ngaleyo ndaba engigcine ngayo uShembe mkhulu abonga uShembe amen ngiyabuyisela ngomsebenzi kaNkulunkulu kuNkulunkulu inkosi kusise enikuzwile obaba ke befundisi ke emva sesihlabelelile sathandaza ibona asebenze besebenzisi busela umsebenzi kaNkulunkulu so isihlabelelo sethu number 13 inkosi besiphama kwabangcwele amathalenta neziphiwo makusetshenziswe nguwenkosi kungifune
As for